ستل حدیثو بغیر پس پن قرآن رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا ستل حدیثو بغیر پس پن قرآن رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا دستا یارانو پشان وڑا عمال کموما دا کل نما زان سارا خیال کواما دا کل نما زان سارا خیال کواما ستا شاگردان میں جڑ کرل خپل استازان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا ستل حدیثو بغیر پس پن قرآن رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا تیرا پردو پس دکڑی کوي تفسیر تا قرآن دا انگریزی مولایان کوي تحقیر دا قرآن دا انگریزی مولایان کوي تحقیر دا قرآن لها شرح اسنا لارے زلو کی خفگان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا ستل حدیثو بغیر پس پن قرآن رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا پا حدیثو باندی اعتراضنا توبا دا خالق والی کوي دا سی سوچونا توبا دا خالق والی کوي دا سی سوچونا توبا ستا پا امت کے دلا ڈر جاہلان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا ستل حدیثو بغیر پس پن قرآن رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا پا منطق پوئیگی نا نخوا صرف وردرومی لقابل دا علم چرتا یو حرف وردرومی لقابل دا علم چرتا یو حرف وردرومی ہو بیازانو ناگانے مجتہدان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا ستل حدیثو بغیر پس پن قرآن رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہیدل نا امامان رسولا دیر دامن کی رونا کیر سوالو جواب نمانی سیرک مر
مروت وایا ما قبر عذاب نمانی فراق مروت وایا ما قبر عذاب نمانی جوڑا ویزان پشان خلق گمراہان رسولا نا صحابہ پوہی دل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہی دل نا امامان رسولا استلا حدیث و بغیر پس بن قرآن رسولا نا صحابہ پوہی دل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہی دل نا امامان رسولا فرمائش کړی دا ډیر ګران او محترم مولانا زاهد الله نعمانی، مولانا حبیب الرحمن حلیمی، مولانا یونس خان نعمانی، مولانا حسن خان حقانی، مولانا عامر جمیل حقانی، فرهاد ایسچو، ثاقب فریادی، حمزلی نادان، حکمت الله خرئی، نشید خان او سبزلی برگی، قاری محمد زبیر، متی الله کوٹ کسیفل او سنولا ساکی او احسان گل گورکا ترتیب کړی دا ډیر ګران او محترم مولانا شمس الرحمن نعمانی او مولانا فرید الله نعمانی، لیکوال د ډیر ګران او محترم رور جناب شاعر انقلاب روح الامین فراق مروات پاسنی ذل لکی مروات په غبرګو اوازونو وړاندې کوي د ښکلی او د رنګین کلام مولوی ساجد مروات حلیمی صاحب او بدرګه کړي د اسره په ډیر مینا جناب مولوی عرفان الله جعفر حقانی صاحب او ریکارډینګ کړی دا نوبهار ډیجیټل سټوډیو سنټر غزنی خیل شیر علم مارکیټ ذل لکی مروات والسلام. استلا حدیث و بغیر پس بن قرآن رسولا نا صحابہ پوہی دل نا امامان رسولا نا صحابہ پوہی دل نا امامان رسولا